Сиздер Машина Кейдж каналын көрүп жатасыздар. Биз видео тартууну улантуудабыз. Ош шаарында Жапалагуноо базарында барбыз. Бүгүн 18 апрель 2021 жыл, апта күнгө жекшемби. Барыңыздарды ушул Рамазан айыңыздар менен ыйык куттуктаймын. Ушул тутуп аткан орозоңуздарды Алла таалам кабыл кылсын демекчимин. Toyota истен баштай берели. Азыркы айтмакчы бул видеобуз жалаң гана оң рулдуу унааларды камтыйт. Акыркы убактары кичине бир аз көрүп баштадыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бизди колдоп кубаттап, көп просмотрду элеш үчүн ушул лайк басып койгонда унутпаңыздар, көрүп аткан адамдар. Ушуну менен YouTube бул ошол лайк басылган, комментарий көп калтырылган видеолорго эң алдыңкы саптагыларга коюп, көп адам көргөнгө мүмкүнчүлүк туудурат, рекомендацияларды калтырып. Toyota иске кайрылалы 2002, объему 1.5, эсин байланыш номери 552 31 71 71. Дөңгөлөктөрү 4 өтен кышкы, ушунда куюлган дистерди экен. Айтмакчы баасы 440 миң сом деп атат. Honda Civic 2000, объему 1.5. Баасы канча болду? 350 миң сом. Монитор бар экен, камера турат. Мониторун көрүп калалы, Пионер турат, биягы жабыга окшойт. Видео регистратор да бар экен. Honda Odyssey 2 2002, объему 2.3. 360 миң сом айтылыш баасы. Subaru Legacy. Дөңгөлөктөрү кышкы экен, 4 өтең 2006, объему 2, баасы $5600. Салону, климаты автофункциясы менен, электрон монохрон дисплейде, руль кожаный, так, мультируль экен. Toyota Estima 2003, объему 3. Так, айтылыш баасы 560 миң сом. Дөңгөлөктөрү кышкы, 4 өтең протекторлары жакшы. Так, салон. Монитор бар экен. Так, климаты автофункциясы менен, электронный дисплейде, кожаный руль. Honda Elysion 2005, объему 3. $7,5 миң деп атат. Айтылыш баасы. Subaru Legacy 2003, объему 2, 370 миң сом. Салам алейкум, канча деп атасыздар? Басы 6,5 миң бе? Toyota Camry 30-нчы кузов 2003, объему 2.4. Дөңгөлөктөрү 4 өтен кышкы.
Honda Fit. Алдын ала кассаға келіп төлеп кетіңіздер. Қайталаймын, 314-дің төлемін алдын ала 2002, объемы 1.3. 360 миң сом айтылыш бағасы. Жигули 07 автоунасы шашылыш тұрды. Жақсы балда сатылады. Қайталаймын. Honda Fit. 2008 жылы Дөңгелектері қышқы. Жигули 07 автоунасы 2004, объемы 1.3. Байланыш үшін телефондар 0222 94 55 55. 390 миң сомды атат, айтылыш бағасы. Көңіл бұрыңыздар. 1994 жылы шығарылған. Honda Odyssey 2. 1994 жылы шығарылған. Жақшы 2002, объемы 2.3, 360 миң, 350 миң сомды. КамАЗ машина базарда тұрады. Байланыш үшін телефондар 0776 63 67 68. Комплектация абсолют. 76 63 67 68. Көңіл бұрыңыздар 1994 жылы шығарылған жақсы балдаға КамАЗ будка шашылыш түрде сатылады. Honda Step Wagon, Ақшалай Spada, варианттары бар. КамАЗ 750 миң машина сом. базарда тұрады. 1994 жылы шығарылған жақсы балдағы КамАЗ будка шашылыш түрде сатылады. Ақшалай варианттары бар. Байланыш үшін телефондар 0557 63 67 67. 0557 63 67 67. Көңіл бұрыңыздар. Mazda Demio. Көңіл бұрыңыздар. Odyssey 2-нен Кавказы болса сатып аламын. 2003. Қайталаймын. Odyssey 2-нен Кавказы болса сатып аламын. Байланыш үшін телефондар. Бағасы 320 миң сом. 97 66 96. 0556 97 6. Toyota Harrier. Байланыш үшін телефондар. 2004, объемы 3, 10,5 миң доллар. Көңіл бұрыңыздар. Қарыштырдың ашығы жана башқа жерлері сатылады. Қайталаймын. Қарыштырдың ашығы жана башқа жерлері Так, шын жанында да бір Harrier. 0777 55 00. Бұл уже мында обвестерде екен. 0777 55 00. 2006, объемы 3.2, 11 миң доллар. Жерлері сатылады. Байланыш үшін телефондар. Дөңгелектері жайқы, көлтөтең протекторлар жақсы, жаңыда еле көрінеді. 0050. Көңіл бұрыңыз. Toyota Wish. 2003, объемы 1.8, 450 миң сомды атат. Дөңгелектері қышқы. Honda Accord. объемы 2, есім байланыс нөмірі 771 18 18 15. Бағасы 500 миң сом. 500 миң сом емес, 5 миң доллар деген кен есі. Toyota Wish. 2003, объемы 1.8. Салон көрсетіп қойылы. Монитор бар екен, мынандай планшет түріндегідей. Подлокотник айдаушыда, алдыңғы жүргіншіде бар. Басы 500 миң сомды отады. Honda Stream. 2003, объемы 1.7. Дөңгелектері қышқы, протекторлары жақсы.
байланыш үчүн телефондор Родная краска дейт ээси. Черный салон, абалы жакшы, кыйналбайбыз. Пробеги канча болуп калган? 300 000 километр дейт. Баасы 370 000, а? 350 000. Honda Accord универсал. 2000, объемы 2.3, 340 000 сом. жана айдикарт паспорт болгон. Таа болгондарга сүйүүсү бар. Кайталаймын. Таа болгондарга Бүгүнкү башка тартылган видеолорубузда көрүңүздөр. Эгер сиздерге 6 ай, 1 жыл мурдагы, же 3 жыл мурдагы, же 3,5 жыл мурдагы кызык болуп атса, баалар салыштырып биздин видео архивибизден кирип, көрүп, кызыгып, ушундай сурооңуздарга жооп алып алсаңыздар да болот. Жана ошону менен кошо эле лайк басып, комментарий калтырып дагы кетиңиздер ар бир видеолорубузга.